dosta stvari iz tinejdžerskih dana ostane urezano za život. Kao na primjer Blaze sa ortakom, on se ispružio na kauču, ti na jednoj, a mali Džule na drugoj fotelji. Napolju mirno između sirena, imamo struje, čeka se sljedeći vazdušni napad, standardno. Jel se sjećate kad su nas bombardovali? Ne, a? Da ne skrećemo sa teme, znači bombardovanje mirno između sirena, imamo struje i mi naravno zaboli da gledamo Baywatch na TV-u. Kiki se slatko lickao na fotelji, ali nešto mu je zasmetalo i... Brate, ladno mi pljunuo džukac. Mamo, gled se to. Brate, ladno me opet pljunuo. Mislim da moram do lekara, brate. Što, brate, vidimo se. Brate, ja... Brate, doktore, ujeo me džukac. Doktore, ujeo me džukac. Brate, ujeo me džukac. Sedi. Reci mi šta se dogodilo, koji te to pasuja? Kiki, brate. Pikinezer. Samo trenutak. Ljudi, žido nadivite ovu budalu. Ovo je lista zemalja koje su nas bombardovale 99. A gdje je Toške sada? Eto, Kiki je još tada nanjušio krv stranih plaćenika domaćih izdajnika. Mada grize i nas mamu ujebut. I na Instagramu smo vas pitali da ostavite neke vaše pucove i od sada ćemo uvijek birati par komada koji će se naći na kraju svakog videa. Odabrali smo prva 4 za ovaj epizodom, mada ih je bilo samo 4. Da vidimo. Slepi miš kaže, izgubio sam se u šumi, usrao sam se, ne bukvalno, ipak sam blejao u njoj i našao put nazad posle pola sata. Pitanje Slepi je da li je bio dan ili noć. Dan ili noć, Slepi, velika razlika. Idemo dalje. MKDSL kaže, vozio sam se liftom, nešto je čangreljalo, negde oko 7. sprata, plafon je krenuo da se cepa od poda kao da otvara š sardine, samo što sam sardina bio ja. Pritisnuo sam dugme stop i tiho rekao u pomoć. Vidiš, mogao sam jednostavno te nacrtam kao sardinu, ali nema veze. Sljedeći je Jaser Donja crta Štajn koji kaže, video sam vašu objavu, hteo sam nešto pametno da napišem, uspaničio sam se, failovao sam i još sam se usrao. Ja ne znam šta hoće ovaj, vjerojatno sub for sub. Evo, dodao sam mu još jednog medu da mu pravi društvo. I posljednji put za danas dolazi od Blue Donja crta Petrograd koji kaže, bio sam zaglavljen u liftu 2 sata i naiđe neki majtor i kaže, sad ću te odglaviti. Od tada je prošlo 2 sata i odglavi me neka baba i smiley face. Dobro, PS od majstora ni traga ni glasa. Nego pro, jel si se zahvalio babi, winky face?